Dobar dan, malo kasnimo. Sve okej. Vi želite sjesti na kavu ili ne? Pa jer radi to? Ovo ne, ali radi Tubertija. Pa možemo ići da se upoznate i to. Kako hoćete, meni je sve. Može. Vozi, vozi. Fulali smo dvorac, tak da znaš, trebali smo se valjda natrag vraćati. Kaj? Nema ceste negdje, izva neka pješačka kuć. Pa zato. Nemam pojma, nisam tam nikad bila. A kao bila je kuć, izva da je staza kao. Sa glavom. Ajde da imamo dokaz, zašto? Sad nećeš. Sve će to na YouTube biti. Uvijek je lijepo imati vlak u kadru.
Odi. A di ćeš stati onda na travu? Na travu? Vidjeli smo ga, tam bubnja on. Čuli smo ga, baš dobro bubnja. Ja, inače je u bendu, ali on je došao sam, tako da danas uživa da stora bubnji koliko voli. A čekaj, ne, ali... Pa je, ali sad ti ide video. Snima, da. I cveće ima. Da. Da, pa dalje, bilo mi to 100%. Mislim. Evo mi konja. Tak se ostani pa ovo. A? Mika. Ajde Ana, maka kameri pragu pa. To je za ono vrijeme pun kuf. Da. Evo iš imaš kaubojske igre za odlase. Gađenje puškom, iće se čas, obaranje ruku. Čovjek gleda baš ko da bi me vgrizel, vidiš ga? I zake mene gleda. Ovo je bio vanite. Vidite se. U crnoj majici. Ja isto. Ko da nisam znala. Kud idemo? Ok, koral. Gole, koliko je hladnije tu, jel da? Da. Gledaj pečku. To je Pony Express. Da, ovdje su svi Fresh jaja. Eggs. Jer ima jajca. Neko ima stara, može zamijeniti. Toni. Divlji zapad. Okay. A, Ovo je baterija. novo, bi ja rekla. Pa i baterija. Ovako tako. I baterija je nova, čini mi se. Ovo nije staro oruđe. Staro oruđe nije definitivno. Ali drštek. Hajde Toni, vozi.
pive dođe na 5. I 2 su kotača i... Dobro, ako imaš rezervni sto, onda 3 kotača. I u ovoj mesnici ćemo uzeti dojkića. Kam pak to ne ide? On je fakat... Ide vidjeti, možemo sjest da jedemo, da ne idemo na jezero. Na jezero je baš lijepo. Pa da. Toni, kaj si nam to kupil za jest? Parizer i imate ove tirolsku i sira malo. Tirolsku i parizer, a? Malo je masan. Ajde. Taj je tirolska. Biće dobro. Tirolska je malo masan. A je dobra tirolska? A? Još je topla. Još je topla, Dobar tek. Hvala također. Ali dobro, ta ponekad su takvi ljudi, ono što... Pa kako hoćeš? Kako hoćeš, može. Ajde onda, vodi. Tako, to ne ide. Čudno mjesto. E pa i tu ima brod. Vidiš ga tam ravno. Kaj? Vidi, već sam ga ja snimio. Pa imaš, možeš vidjeti većinu jezera, pretpostavljam, pošto se brod kreće u jezeru. Pa da onda možeš vidjeti većinu jezera. Kao puta. Dobar dan, dobar dan. Ti tu zmaza. Sam ti zajebava je.
Da. Ajde, Ana. Ajde, snimam pa ću te prestići, ajde, joj. Ana se ne voli snimati. Dupe osjetim sada me malo. Aj, bate mene već kad. Sve mi... Dobro je, nakon djeta. Ali malo, no da, malo se digneš i tako. Toni, izaberi jedan broj od 1 do 3. Eto, viš da sam pogodio. Ništa je. Gospodina Vladu ne snimim. A Ana ti je koji ti isto, pa kakvi neće se... Luca, pa Neće Da, se sam, Da, ali priznaj da si pogledao sve filmove. ti možeš, ti si zgodna, ali ja ne želim. Čuješ, znaš kaj je rekla, veli sad kad stavite to vidaj, ne, evo te, veli stavite smješka. Ne vidiš što se danas može badati. Smile.